ditula ini maisha me filongenta twende kala kucha onyasha ne fimbolo peife kalunga tetu ifanane momitoyei kalunga tetu ifana onyasha ne fimbolo peife ahala she twalukile ko onyasha wetu uwa tukale tushikucha onyasha oshini mashino ngushu ngengo ovo unyasha kala ushikucha ovo unongushu momesho akalunga momesho baengeli no momesho oshiwana ngengo unongusho ngenga ike ove washi unyasha we nashukucha unyasha we otodruku kwa tipo ngailipi otunova nyasha na tevele mama ngengo totale ngomo na beto muno kuli ashungu nene no kuli ndalundukela ko mbingo doke wambo kunya omuva nyasha tate abaverimo ndelo banyasha abo vele tate otakwa tunyasha wabo nai ndonjiwete bamwe omuvo takalila konima wa mafimbo nonima wa mafiku eshe fimbo tali kaprapo ombibelo yetu lombwela nawa kwa te fimbo loye fimbo lo unyasha oshisho mafimbo kamawa kwa tanawe fimbo loye fimbo lo unyasha oshisho fimbo kamawa omafimbo kamawa shashi atushomesho osheikogaja ndika tushikomesho ngengo tatale nawa mefimbo peife ovanyasha vapu ovelitula mefimbo lwato kumakita efimbo kumakita walipopango ne kovanyasha fimbo peife ovongone veli mo indaneta ovongone veli ngone mo indaneta yongone titua mo malungula ya oyongone ta ulombwelwa ngono vakulunu ngenge ta lombwelwa ka kulunu kuchuno na cheningaha unona inankalangaha unona cheningaha o ai yange ngone nokuli unona ta lombwelwa vakulunu kucha aye tate ilomekulu sho tulime fimbo lo indaneta cho tulime fimbo lo indaneta itatushiva tukale tulime fimbo lo shikurushonale she tulime fimbo eini mapeife o hailunduluka ini mapeife ai shenje ne ngala monyo de to da shenja ya ova kulunu onkulunu na batati onkulunu embale la sikirombepo ngengo uyango onkulunu tapopyo shinima te kulombwele nande no wendina nande no imali wa undule nande no walongwa undule kalango ushikucha openanga shimwe unakutekamo moshi masho nkulunu te kulombwele shosho nuwete fimbole neo vanyasha peife otadunda kana otayamo ngalo kaishi kailinawa vangoveni ngone ova penduka na limwe vanangala na avali vangoveni ngone ova talelu ngashingone peife metatevele maturi ke fimbolo mandelo mwedzinga esha atupopingamo mafikweli atatu ana vapele mo mafiko milongo na tutatevele nando uye menja to davo shapoto vadzipa yake ovanyasha oinima yavo vininga pongone yambadedwe ilo ininga ngo kaina shilonga onyasha ne fimbolo peife o apumbwa ngane kukala watala kucha nge me fimbolo unyasha omo we fimbo olo ukala unengo olwe fimbo olo ukala unengo no doku ningasha olwe fimbo ukala uno madadilo ponele olwe fimbo wapumbwa kukala totungu olwe fimbo kukala uno madadilo liponele vamota ipula tati vati ntolombwele nyato tinyasha one uno mtela dokumba tachaya michombola ndimane pwe fimbola michombola ndikala imolo shwa konkulukadi amiti ti ombola ndikala ike kala ndiri mumumbo mangaba ko tutamakita mala keshikucha ongaloyo omito e fimbola etalipupo teki hangeli medulo 40 teki hangeli medulo 50 ina hombola ndetaninge hungulume ndetaninge ngone onlumenu nane dina shasho banovo bapita me fimbolo kuombola akala ve nano madina shashe fimboli mwe oteki hanga kenge shishitolwa ye akala neta komo na ngenge unona ta ningepi ngengo unona tave mufa na tate shashe wete kucha no kweta tate vele mini yako kule ndala tuye monshangwa uli membo le psalomo psalomo lo tete o velishe watu tameke po tete oyo shino shipalangele tashiti enjila mbali mpurikini wango pongo uliopo ndala tuyeni membo le pisalomo kapiteli lotete ovelishe natamike po velishe o yote topo odaiti enjila mbali yatameka teiti omlumenu omnelao ndala ukufe po shicha omlumenu ngengo mbibeli yapo omlumenu yapo pilamo vana aveshe kucha na omlumenu nengo nkeinu yapo pilamo vana aveshe napo ndala nutulepo onyasha ndala ukufepo omlumenu ndeto tulapo onyasha tati omlumenu omnelao oyo yaende pa mangela yovaina kalunga ndele iyaliata bunjila yovalunde ndele iyakala omtumba mungudu yovasheki ndele ohahokwa omango yomwene nokuidiladila omtenya no ufiku takuti omlumenu omnelao natuchene omnyasha omnelao
oyowi ya hongara nova ena kalunga iya kundafana no inimaka inako unasha na kalunga iya kala akalon tumba nova nao vasheki kalunga ilo abaveuditeko o kalunga ndelene ohahokwa omango ya yomwene no kuidinina omtenya no ufiku takuti hahokwa omango yomwene no kuidila omtenya no ufiku no kuitula moilonga no kuikala ewete kucha otaningishike esheri mefimbolo unyasha mwameme mwatate uliopo unyasha unedulo milongo mbali unedulo milongo nanano unedulo milongo natu unedulo milongo ne efimbolo unyasha oye inoli kwata okahetengi ngengo weli hanga wakwate efimbolo yelo unyasha okahetengi otoke ihanga weli velompeti mefikulo mo mafiku estoke ihanga ove wakulupa newena vali engono dokulongasha newena vali okolelewasha na kunashi walongasha komba ngala mwenyoyo yo unyasha ndala njikulombwele onyasha nkwetu uliopo efimbo peife kaishi mongula efimbo nena kaishi mongelinya inokala weitula mongalo yo mapata ova kweni onwambo tati vati oshilongo sheshi sheni yashilikolwa matanga epatala mbuleni halola mbuloe kala washiwa kucha okoume abauli navo mekwatafano okoume tave kutungu nengo okoume tave kutiapo okoume tave kunefamo uwa nengo okoume tave kunefamo owinai ondahala nena ukoneke no ushiwe kucha nge eshinendiri mongala mwenyo yange ya unyasha handiko skola omadiladilwa itulilwa mokuva kwetu otadulungo okukala eli monjila okukatekula nge mongula okukatulange ponga twimwili iwa mongula ilongone okufimane kifa edina la kalunga eshandili yange nga mongula ndawanifa edula dokuhombola ndawanifa edula dokuninga onsamanilo nkulukadi ndawanifa nkalo okuninga onleli mongula shoshu wete otakuti ovanyasha ovo engudi doshilongo mongula tatelela onyasha oye uliopo uliyange waninga onleli mongula uliyange waninga mpresidente uliyange waninga nando minisa yonumba ngenge ne peife onyasha oye no kwatela po mefimbolo peife onyasha oye kunashi ulongifa mefimbolo peife no bakulu no opo nkunda oye no bakulu no opo village oye no bakulu no opo dolopa opo lokasi oye ke naike shivatekamo mwove ke naike shitekuli mwove kuja okana ko kaduliki okana ko katiri kalunga onnou ohanganga kaninge onleli fikulo mo mafiku matate ngolike efimbo peifo la fika opo tushive kucha ngengo tadimo mefimbolo unyasha wetu ohatuke ihanga apateli velombedi ohatuke ihanga taumbakatu kapu shashi efimbo yali kalapa ndefimbolo ukakomesha efimbo kali simongula ndefimbo nena wapungwa kula aluluka mongalo yoye omouli mongalo yoye omotoli hange mupyakadzi woye omotopitile mokueno ilonga mouli ushibe ukwatelepo ongalo yoye yo unyasha nongalo yoye yo kutila kalunga nongalo yoye yo kufimanika fimanikifaa edina la kalunga ovanyasha vamwe mo Namibia etomu otwelilongu nene okakombolilifa okadzila alula twelilanga ike kucha katunakonasha nengala mwenyo detu mala mongula otoke livelombed estoki yanga ununona tapula kuya koskola yoko yunama ndobe kuna shiwe etapu nde kuna shiwa longa manga uli munyasha longi fama dila diloye o manga meli manga mapu manga taduru kulonga o manga menu nongo o manga taduru kulonga na shinya o manga unukolele asike ngenge wafim wefa efimbolo unyasha la pita otoke yanga ongaloyo ye ya pita nai tate vele mondala tulesheni membolo mudifi no kuja membolo mudifi ndo chete tutulila kongo ne okangalo pamwe nova nyasha bange tapwikine ya ondine kala kucho la due yipwikine ke ko banyasha wabeke no tepwikine ko bakolonu opongo bakufemo mwasha ipopsapa ndeshingo bakufamo botakalombwela obanyasha ababeri pela dio kuchako to kwali ngoku no mpopi umweta utapopi on apostoli tapopi ngoko la dio kunya tati ngova kotutuninge ningaha omadila dilo mawa obakolonu peife obanyasha bapo bamona kucha obakolonu abesha batapopi ayo uluvi wabo wakulupa inima yabo kaina balo shilongo madila dila wabo makulupa asiko nkulu nembale la sikirombepo uwambo tati ne kwali toka oyengonyoko kuchangona kalelai kuchangona kalomwi kuchangona kala ningange ipi ne kwali toka oyaike nyoko shoshu wete
owapunga kukufamo mukeshe shimwe shasho uteke kuchovuni maliwa uweteke kuchava chovo una japo de degree mara tidirikeke kucha mangi no ningo japo yo degree yo inekelo no twita dele onyoko ali ta kombidi oye kwalita to lembe oye kwalita longo shana ashinya opo degree yo to inekelo yo wimone chocho no wete onyasha kala washiwa kucha okuwa jopeni apa ukopeni nongenda kalungo te druku ko popila omodifi e kapitali lo longo nambali tatevelema emodifi e kapitali lo longo nambalo ndala tulilesheni okujapo velishe yotete otatiti onyas ompurikini wange omodifi e kapitali lo longo nambali watu tamike po velishe yotete tatiti timbulukwa omunyas omushiti woye mounyasha woye weteko bibeli teiti dimbuluka omushiti woye mounyasha woye oshike bibeli teitulombele tu dimbuluke omushiti wetu mefimbolo unyasha olwe fimbolo atuduluku kalata koneka oi kwa kalunga nokushiwa omnene wa kalunga eshitulimo unyasha ngengo tatale ko valumeno ufana ondafita ovalongo ilonga ya kula mounyasha takuti Jesus Christus okwatameka ku difa elimepupi lo unyasha okwatameka to difa evangeli lo wamba lo wakalunga mo unyasha amina ndu ya pandi kulombele kucha onyasha keshe nakalomfita ai onyasha keshe nakalai omudifi ai onde apa ndikudzimbulukife ushiwe kucha emoniko lilimove olashiki shosho weto ndiolo kulombela wano tatevele manditi kakunonu kombada edo kwa shita kukalunga ndeta dalwa konu ndeta kalena emoniko ai na upe to pikine kola dio ko channel 7 na ndeto ti amembela ngine moniko amembela itolombele nge kucha kune moniko shapongenge ovino dimbuluka mwe moniko loe ngengi no dimbuluka mo kucha amekalungo kweta nge komba daidu ndininge shike o ikende akulonga komba daidu vamo povele potati mbela shota fingwa efimboli movino fingwa awe inofingwa malo problema opyaka jowe tola kokule inola kushiwo sharingenda eikalunge kununina okuja medal Yeremia kapitali lo tete overation longo na nemangina tu ya po mudifi lo tete kapitali titano kunya o kalungo talombele Yeremia tati Yeremia be fimbola unyash tati Yeremia onde kushi wanalo mangine kushi chila moshi dalelo nonde kuholola chala kucha omanga inatushitilo moshi dalelo sho meme metu kalungo kwetu holola nale kalungo kwetu shiwa nale kalungo kwetu koneka nale no kwetu lombe no kwetu shiwa nale kucha ovo toka ningashiki na shishe shatu ningine nali endululo lo melompelo la kalunga no mefane ko la kalunga eli la kala nae ko badenga la monyo date vamwene veli monyo ninena onya choto uyepa ombibele ne te popya pa mo motivite iti timbulukwa omshiti woye mounyasha woye avelisho tete ti ndele timbuluka omushiti woye mo mafiku ounyasha woye fimbo omafiku mai inayeuya nomido tadiuya odo ove otodi popi toti odo inadi wapalelangi weteko weteko mbibelitelesha timbuluka kalunga koye onshiti weme fimbolo unyasha osicho tapaka kalo mafimbo mai ko unyonyo kwa kalo male mano ko unyonyo kwa kalo mo upofi ko unyonyo kwa kalo ini mai yapu ni yapu o emba ini mai ambada edo ndelene otunova nyasha vamwetate velema atubatele mo malukandamo ndo tuweto vanyasha tavaninga ipi tava hepeke onyasha ngeno no hale kucha unyasha ngeno kwali haulanda tatevelema ngena ilande ko unyasha wavamwe ndandikandi no unyasha lo wange unguri penya wa mbele kwa mokofa o pontu shivendu ulongi fe mongula ngenge nde yange ndakolopa o unyasha tauyepa o vandu vamwe beno malutumawa o mafifohoni o malutumawa mawa mapombolo ndo unyasha tauyepa o vandu ukaike mo malodu o vandu tane ko makaya o vandu ta ningekini makai nwa kaili konjila o unyasha tauyepa Kristo sotati ne mbibira tetine dimbulu kwa no mushiti woye mefimbolo unyasha mwatate onwolike uli apato pikine mongulo shiyonena oto dimbulu kango omshiti woye mefimbolo unyasha woye
tatevele monda kumile fikando shimwenda shakena no nyasha onyasha kwa kolwa amandi mpula iti kongeleko hoingo tachame amena ndia ndi kongeleka ihinangali ne yalikana nandonda kolwa ngo hutu ihe inangali nandirikana ndati tate mnyasha wange yalikano lolo lokane peni eshine tilikano wakolwa ochitu ameni oshitu eshongela welikane kucho welikana kombinga yashike onyasha ungolike topwikine uliko radio channel 7 efimbwele efikuloye pamwe wapwiki na kongo dioe pamwe wapwiki na kola dioe te yale kupo mamanya pamwe wapwiki na kola kongo la dioe ili motua ondala ndikulombwele kucha ongenda onenane ulaluluke ushiwe kucha onyasha we ona ongusha tatevelema ndete tutulilako kaimbilo shetaluke nale tukamye momumea shinana aya mprakini kombinga mbinga shone ndeko tsifire kucha tatukana turimo programa itunjika nyasha ne fimboro paife programa taikuzire mo radio channel 7 shiwambo radio no dimba kucho trio live on Facebook mono turengane epanjado Facebook channel 7 shiwambo kuza mono ishe yenda nanga kam emtetiri omirongo ndatu na imwe ngashinge ida pita motundi onti heri ne imbiro ya tate Matthew Iyambo te tate kucha omnyasha inozapo na nanti Hey! Hey! Omnyashali tilulula efimbo lipolaya efimbo talimatuka Yonu ni pilamenako Unyasha ipilulula Efimbo nilipolaya Efimbo talimatuka Yonu ni pilamenako 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 Kuwafashike ukale na yonyonyo uve tokanifa oshilo osheulu utashi kuwafashike ukale na yonyonyo uve tokanifa oshilo osheulu yonyo kilame nako Yonyo ni pilame nako Yonyo ni pilame nako Yonyo ni pilame nako Ndalufia community video nongo mutundi na ka programa ko shimpe ko crusade to ninge ngani ko mitoto motapo ya matuka yonyo ipilame nako 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 So just keep watching. We'll be live again all the way from the kitchen. In the name of God. Eno prakini kembigane binganji no channel 7 shiwambo radio ejengo takanifi joba Krista veshe awili atate Matthew Iyambo ta tingane kucha onyoni negitu changane kucha omnyasha lemtediri omirongo ndatu na nano da pitamotundi onti heri ngerepote ya radio waninge orojo monjira njino channel 7 Oshiwambo Radio no turimo programa omnyasha nefimboro paife opamwe na tate Apostle Johnny Kaurumbwa. Tate Apostle inandi kushunifirengane embako setuye komesho na shoka wetrongidira. Iyalo aye onyasha wango ndiwete kucha opongo uliopo ino japo na tango ondalanga netu kwanjangele sho tutale kucha ongenda kalunga otetu popile ngaipi mo mefimboleri
ya onyasha no me fimbolo paife onyasha ngone avango ne pe monanga ne kucha aye e fimbolo nale ne fimbolo meme no tate kulu no me kolo aye fimbo ngone lo shikulusho nale fimbola kulupa omwimbi otati ngone me wanga jote imbitati otashi kwa fashike ove uli kongere ya mbada ebe ove tokanifa yeulu shala kucha otapumbwa tushibe kucha ne fimbolo unyasha otalonga ngaelipi o tatevele ma sho shikumwifi no shiringa netashinyenge mo Namibia tula manguluka ine italela pongo no kuli ilongo ya punga konyala mara hinda dirikanga ni mo Namibia mo tuna mongo no vanyasha obongo ne kuli vena ve uditeke kucha oteku oavo mongula ya ve uditeke kucha oteku oavo mongula ya vuziteke kucha ngenge ne taufana enoka na junior kalukirwa bacho kenlukirwa junior overi moneva hapu o mayovi o junior iva dalwango ne kovanyasha bakwao ya va veliru kilangone ko shomo kwala ngone kweta po bati junior ya umbushengone wae ya onduti tengane kucha ovanyasha va poka tuditeko kucha mongula osho vatekuli ngenge ya tuduru kukala to datwa yango po bakulunu tupikino utoku uteku uduriko kuchota ulongo ngaelipi opo tushibe tulongife mongula ohatuki hanga oshilongo eshishatekapo o mekulu no tatekulu havo bali mongudu ndele aba bali mongudu ovanyasha aba inabahala kudano kupikina ko bakulunu ngeta popi o tunovanyasha bapu beli ninga ikengo no kakombolilifa memba menjingo shomo ngane me discomo tavalongo ngone shibahala ve uditeke kucha bati echapulo okulyo shimwenyo okwali ngo ikona kono shichashi oshimwenyo okulyo shimwenyo ngengo watalo shimwenyo nde to shifafani fano shicha kuti oshimwenyo wete na kucho shimasheri nawa oshini mashongo wete kucha kashiri nana mukolele ngengo weshifafani fo shimwenyo nde toyi oshimwenyo nde toyi ko shimbelela oshimwenyo no shimbelela inimesheyo ya fafana ngengo uwange no ntachotali oshimwenyo asho toshiri ndo shimwenyo yo tashikuli shashi mongula otoki hanga wapenduka tina no nkukutoti ondino papalashi amefunu monda pulile no vananditi vakotu o papalashi onkifinga asho mikifta adishi ano iko vana akala ta popyo papalashi vihati ngane fikuli mwena ndo kuli ondina na ndo HIV talombwele ngo moshiwana ndo talombwele kano ndino papalashe keshe komwetea ndino papalashe keshe komwetea ndino papalashe ndala nendilombwe andipopya anditi ano unango fikuru muye moshiwana ndeto ti ondina o HIV moshiwana ai kuna fiku ushipopi malo papalashe omkifi ikinga cho mikifi adis ondala ndilombwele onyasha uliopo topikine ko matangwa onena ongenda kalunga ikale pamwe nashe no ndahala onyasha oye ukwatelepo no ukale onyasha olela no mongula esitokeli hanga wapita mo mefimbololo onyasha otokeli hanga shike otokeli hanga weli pandula mo onyasha oye no walonga esishino kulonga shoshu wete ovanyasha va pupe fesha tupopinga va me pupilo unyasha va longele ngacho tate kulo va longele emina elange ovate otate kulo va longa na wa pefe mgeli otava ningepi otavi pandula omolwa ilonga ya va longa no dinini mefimbolo unyasha uliopo we nashu na fionena kumbafa kuna huhwa kuna oshikombo kuna ngobi hitongwane no kuli ndongi na ndongi kuna ndo watelela mongula uningo ndali ndo watela mongula uningo ntekuli ulombwelo vano kucha natuningenyeshi natulongenyeshi ngenge peife shotolombwelo ulongesha ilo upukululwe obudite kucha anu akulupa bate kupukulula vacho vakulupa omadiladiro avo makulupa ke livali melandula fano shashovo olongifa o indaneta otei nyonifa otei tumakanifa oshiwana ovanyasha vonena natu denivali kova kolono ngete tulombwele shotu tu ya mekeni konjovo ya kalunga ndati ndafita okwalonga mefimbolo unyasha okwa dipa ya Goliata mefimbolo unyasha omo kwalino kuli atilifirwa koko hamba oyo yali fimbolo kwa yala kunjale ko ikutuvati yolwodi tati ndafita ohala kukalwa no ntengolume Goliata ndelevati ohambo yati ndafita aluka ndikupo ikutu yange olwodi opo ukalo lwojolo wa manguluka ulimi ikutu yolwodi vati ndafita okweliyeleka mo ikutu ndetati teidulu okulwa na ikutu ei shashi ngendali mofuka mokuti ondadipa ya emwanga nongoshi ndondelilo ndadipa ya enenyala dange mwene ndelene ongendaike ya popilange
ngono de filongende ke da popilange okudipaya emwanga nongoshi obeke tatuduru kupopilange nenali ndidipaya Goliata ndonto yandu teteko ndi yandu yanje ko ifito kuti nyasha ne uli opoto pikine mongulo shiyonena o adila dile uli kwedye mongula o adila dile utiwe okana kokonga dikalungama okana kokonga dikalonga keto mea ponkunda kalongela akulupesha nosha kaningashi nasi ova mestueteni na tashingo matua shatuteni neto ngaja shingo matua kana halanda palili mwelipe ngaja shingo matua kana halanda palili mwelipe ano talongi formatila dilono kukala vashi wakucha mefimbolu nyasha olwe fimbo to duluku kwatela po nawa omanga uli mu nyasha omanga uli mu kolele ngengo weli yanga unyasha wewe yanje poko malodu koshikaliva kwa onyala mwenyo wi yanje poke kwa lilokanyaka kula okanyaka kula tatevelema ngengo topo lokanyaka kula olelinya ali nuwa konuo tete ndali kakulila konuo wefele o ali dingonoka o kwa inela ali mipefimbo linyalo kolona o povanu vane o povelete lo kolona o ini mai itaini ngwa wali kova kulunu aba bafimbo pefimbo opo ndo tali ningwa kova nyasha aba veli mefimbo kwa lilo kufikama no kufikame na poshilongo nyasha ngolike o shingo kucha ovonleli mongula oshilongwe shingenge she obanya shina tufikameni ndatumone atufikame ke punyasha wetu olieta kakala o bishop mongula oliele taka kala president mongula oliele taka kala minister mongula ngenge she nave onyasha wetu atukwata uyefi onyasha wetu atu yanjepo koikaliva ndatuangala mwenyetu yateka ukapo ngala mwenyetu yadundakana ondala netukulomgele mongulo shiyonena efikolo ene efimbola fikane opo udive kucha ondapungwa kutokola ondapungwa kukufashi ondapungwa kukufa ndiba membwa manga kuyele shosho weto mbibela pote tulombwele teiti momu difi olongo na mbali mwinya teiti ndele dimbuluka omushiti woye momafiku dimbuluka omushiti woye momafiku ounyasha woye fimbo omafiku mai inaeuya mafimbo mai inaeuya opena ukulupe ukakomesho apa tokihanga wakulupa nongo boyo wena obe tolunzilo banu kucha aye omolwa mekulo ina tolange ko skola omolwa nga jowi na ninga sketchke omolwa skola ina ifutilwa ongala mwenyoyo ye obe mwene wikwete mo makoye mwene kalungo tati ondatula elao no mpya komeshoye obe mwene uholola tati ndatula elao no mpya komeshoye ndatula elao no mpya komeshoye obe ne mwene toholola omwenyo neso komeshoye ehololo limo makoye mwene ngengo wa ololo mwenyo efilonge ndala kalungo tali popi mwimbyo yota popi otashi kwa fashike ulindu bilini mayoko mbadaidu vamo va focusing ke batalaki ni mamba dai eite group ashiko ngenda kalunga ote iduruku kala komba dai ngala munyoe ngengo bonyasho washi wakucha ondapumba kuningashike ya va pota vi plane aye apostolo sheku etovo mfita ya sheku eteve filonge ndala kalunga le kwanga wandingo mfita na shatu kenda balandi tashishiwa ayikala ngondala kwefa marodu oyiki vali amondefa tala mondingono ko yomo o tatevele mokwale ilombwelo vanu wa mweponkunda wanga panda jetim onkunda wanga onkunda uwa hauyange ununo na vawa ndelene omepeilipo omepoyi shashipo nkundapo kapenongeleka ndo andi velombedi ndo ndudite kuchonda pungwa kupatulula pongeleka ponkundapo omanga ndajapo ndate kalunga ufanango mfita nela kano ndatala o research ongalo yonkunda okucha ouno na vamwe aveapo vawa ya vanu no tombo ya vanu no inima yo makende ya vanu no makaya oyesa idipo angola apote idipa uno na vetu ndele pay photo anguno na bona va influencing va ya mongalo ya ve shasho me pay lipon dingono kopo oyote ikwatako oludalolo shosho nuwete ngengo va unyasha ndo wala kukenda balu ukale nawa tala on dingono koe tala vana va wende navo shasho vanu va mwangasha ipopifinga o vanu va mwihano marodu shashivala kuna tate velema ndelo havano marodu shashita ni fo kuvako ta hekerwa mo kuvako openo vana va vene mamoniko mengala munyo davo onu ngengeri opo keneke moniko lasha ya ngengeri opo popsaike ngengeri opo ke udite kwaiki ya ndova novo mngala munyo ena avo mwike uitula mala kalungo kwa kalanga ekuposhali ngenda komba dengala munyo tetu ngashitulinga ata tevele matu difanena ka kwali tunano njoti ngenga tukani ngova fita na mko ingo andi ya pulango fikiri ngandi ti ai tate kalunga oshilinga onjoti lo oshongo
chashika kwa itushingenge fikulo mu mafiku tukeli hange atu difa evangeli luambo wa kalonga ila atu difilo bana mengele kaja tuwilike na tate velema oshimashita shikuku mifano wete kucha tate kalongo kwikifana shiri omuno bakulu no abapungwa no kutu dala lutatu bapungwa kutu dala lutatu ndomo veli ta puikine ta komona ta hakelo make ngewa walombwele toti amen avesho tati amen ta ichova nuvo utiteko shosho nuwete ova nyashoshe neta pungwa kukufa kwa shinaku anifrash eshi tuwete otate kulu ageke iko paveli kwa shipundi wakulupa omolo umtenge tu ova nyasha ova Namibia avi natufika matu yange ngane tafika ma po unyasha tushive kuchoshilongo watu keshumbata ngeipi mefikulo mongula onyasha ovongudio shilongo shoe ovongudie pataloe ova kulunu weshi bakulupanena ove wapumba kuba umpata tatevele maishi kumifosheshi onyasha ya pumba kutekolo bakulupe ndoye vali tatekolo ko bakulupe no penjela no shimalo cho penjela oshima shilulu makonti matatevele ma ngengo wataleko banyasha mefimbolo peife ovanyasha mefimbolo peife tufikameni tulongeni oilonga batika iliano macho ya kanjabanga malo ipata na omo shima hata tevelema pulango ba maiti anoneshi kanjabanga ina sakilonga peifesha aso kwa sako shike ya waikala ngo ishipata na kucha ai tatika kanjabanga nayo kwasike kilonga ndemo nango ko social media batali formate mwa abali macho kanjabanga no kambwana ekeli hapa ya ondala kulombwelo banyasha kucha efimbo peime nyasha ungolike uliopo uli ufikame ulonge oilonga kailiano ngasho mwambo tati nde atukenda pale ni tete posha ovi watela mo penjela ya nkulupe vamuhava kepone imali wayo wa kulupe teva pondole mendu dadawe vya pimali wa teva tete ko penjela onyasha ngolike mefimbo eli uli peife efimbo liwa mefimbo eli uli peife efimbo tali duruku kalala longasha no duruku kalala ya lekutola komesho mongala mwenyoye okutame kongeshe fewe okutame kakeshito duruku ninga no kukala weli anja mwini ma kalunga ongenda kalunga waikete duruku kupopila ngengo ve wengene pu kalunga onda didirika shia puta tate velema mobanyasha va apwa bandiri nabo mengereka chasheshe popinga ondino itai ili onlongo omilongo mbali neimwe mo Namibia ndele onda didiriko banyasha va apu veli mengereka ado vo uditeko peifa ukalunga shashi ova dengwa konjo ya kalunga osi mashakula shinene hashi durukweni fano no kupendula ifano lo numonu o ukalunga saike wali anga wakongo wakonjo ya kalunga meni ngove otodimbuluka notopendulwa omepoyo ushive kucha oveliye mu Kristus ne ifano li pipo kalunga ekupa opo ukale walonga kombada yongala mwenyowe ondala ongenda kalunga popila onyasha uli opoto popinena ilo li opoto puikine mongulo shiyonena ondala ndikulombele kucha efimbo lo unyasha inolefa onena opeife lunduluka onduti te kucha ovanyasha oike mkwafelo mwejo ilo atuki kwafeleni na mendili lombwele ngo kucha oneni ongaelipi oshenda ngaelipi opondi yambukepo opondi sive kucha ondina kukwatelapo onyasha wange ngaipi nopondi kalendiri onu asiva okuvalulwa nonu asiva kuulikwa nonu asiva okukalangone ena ukwacha umwe ulipo nonu ena etumba molo ngenda ya kalunga no molefilo ngenda ya tate kalunga tatevela mondela tuleshenyo nshangwa ono njwete kutoka kala wa khunima ya molefimbo ya onya nshangwa uli membo la Hosea embo la Hosea kapiteli longo na imwe embo la Hosea kapiteli longo na imwe mpulikini wange kufo ombibeli oyo penu nopo onumwe shichirin onumwe tapenu no bibeli ala kukonga Hosea ndo teki denga manga ku Genesis apunya ndi mboteli maneko onyashao tapenu nakuja ku Genesis ndi mboteli maneko ndo udeke tati aye mo bibeli yange kana Hosea mutwa na babashango badimbwa mo Hosea woteko onyasha tongange mongereka mwe yakongereka ndo tapenu nembo kesheke to kuli na papena embo ndo no te yakongereka tatevele mo munyasha ndo te yakongereka ndo bibeli kina ndo shitaka sa mongula okwala batituleshe batina tuleshe Yohanesha kapiteli longo nane overishi otete inamunyikolu hodi itavele ni kalunga ombibeli wilesha peni ombibeli wina peni tatevelema ngengo ombibeli kwina no mumpolo ekeimo ndolo wala kulombela nge kucho ombibeli no ndilo nyasha ove unongodi yo touch screen o touch screen ino ndilo nde kuna ngodi kuna mbibeli ndo wala kucha amo no mbibeli ilipeni ili mongodi ongodi ngengo yakana mongula ongo jowe hikana ongo jowe hifirija
otoki yanga fikuli mwe yakana ndala tuleshani Hosea e kapiteli lo ngone imwe o velishe oteteti Israeli fimbo ali mounyasha ondali ndimu hole shashi okwali hawa nifapo unyasha wae kalunga tati Israeli yeshipali omnyasha okwendi ngole shasha wadi fapo unyasha wae wadi fapo duliko lae mounyasha mwatete ngenge nenali wakanife duliko ndeto dimu unyasha wa winomona mwe yambeko wajamone fingo ongalamo nyoe opo ya hula ongalamo nyoe nande uliko mbade totokalike wa felele kundaike shilonga shasha ongalamo nyoe inmi patelapo shaweli hange wandu kifova kulunu honye matifova kulunu ho ulova kulunu ichano matumbulo ho popyo icheo matukano ko vakulunu ndeto dimu unyasha we wafingwa otofingwa ndeto fingililwa ndeno ngala monyoyo ya dundakana de nash tukeli hangamo ukulunu otoke ihango ngala monyoye ya dundakana to yange nando waningo mpombo lume to yange nando waninge ikongolwe uli ikopo to yange nando waninga onu waninge lai omolwa ongala monyoye ino kwatana tate kalunga potapo pi Israeli o venenge no Israeli nena kalunga tikulombwele nyasha wange ngolike onke inu onlumenu uli opoto pikine wele terongenda uditeko kuchosho wala kuninga mumwenyo montima wemwi ongenda kalunga ne ikupopilene mongulo shiyo nina kufane tokolo ngenge okoume vaiva tokolako ngenge okoume vapuka likufamu mokoume vapuka ndeto shikulo njove ya kalunga ndeto shikula Kristus ndongenda akalunga yovene te ikupopile mokukala mwenyo koye ate kalunga tati Israeli ondakala ndimu hole mefimbola ilo nyash shashi okwali hawani fapo efimbola ilo nyash na veo ne mongulo shiyo ne nampurikini wangeto purikine onyasha uliopo ilongo nkulunu wala kupurikina yo iloto purikine mefimbweli ukalombwele ova nyasha vakwetu ava vepo pola dionina na vakale vakwatela po onyasha efimbola onyasha ola pumba otuno vakulunu nenali tatevele mavala kushuna ko ukulunu kucha ko unyasha vala kushuna ko unyasha vakulunu tati vakwepa unyasha to yepe ngeno kwali amefimbo linye ngena mkwali amefimbo linya onkulunu udite ko ngenda unyasha to yepa ndelo vanyasha kava uditeko vanyasha nyasha on Namibia onyasha penduka nyasha penduka efimbo tali kapapo efimbo tali kapapo ndetokeli vero mpedi efimbo opeife opo ushiwe kalungo shalimenda atula ngomba dongala monyoe inoli popila toti inopewa ngenda kapena wina pewe moniko kapena omnu inapewa emoniko okucheki natupo nyoma moniko ifa ngosho umwe okwapewa emoniko la elif tatevele moyo weli omu o presenda yo radio channel 7 na amamo udili apa ongaposori wevangeli wambo wakalunga koshomo kwapewe moniko lai ovo shike toli popile totino pewe moniko ovo ike toli popile totino pewe moniko fika mane paymesh no ikanjongo diange konima yo programai o uneo udite kuchino pewe moniko ondahala ufikame shilongwa chonde shitondoka shezi ilwa shilongwa shecho ndishili kujeke kolonga walangi fio ko shikango okujeke ko katima na fio ke futa lambaye oshilongwa shosho ndishina aiton ewili kengereka dilo milongo mbali ne imwe peife itolombwele nguli poka kololo peni mo Namibia inomone monikolo omwe jouyuni mwejonti amanu o ndakushiwa no kumona emonikolo yekucha emonikolo yovolieli bamovelipo ayetate amohilongo ndima lwangi hikala nayo aya mohini ngeshike ndo hamo kaleke ndala kwefo makaya ndishuta ndiye fangipi aya mekenge ndala kwefo mashina openalo ke magamake yapo bachoka betchinga ndapandula kalunga shashi nako ya mefimbolangi ya shashi pengene kwa iki ya mefimbolangi name oyimningo ka betchinga akaningwa na shakadana ndeile mafikuri mwe mali mwali longo no navanga ikatalanta ningi unjeteka ntaningi polopolo iti yalo kalunga esi wanga nchimashishe ya sheshi pefimbolangi watu pandula kalunga oyi malwa wali una witura moka betchinga ndoto kanangala wikwete omoko poka chikomo ulu shashi wena eshitori onyasha efimbo opeife uli anje mure filonge ndara tate kalunga nongenda ae otekala pamwe nashi tate velem unange pololi ngai yaram ai prakeni kombinga nombinga de kutsitsere kucha tulimo programa njika omnyasha ne fimboro paife au pamwe na apostle Johnny Kaurumga na oingane tetupemo unetupe pipije tundika ya unjuka ano unetupe simbondika tu jeni ne simbole tusika porera data apostle manoko tumbura pero chini moshinji kucha kwa mweli muno kishinguno wapumbwele kwaso kuno wei
njono tavro kalangane eku kwatera ano kunangane onjira mano atpopine o tate apostol mangane kuli wea ndipo pinane kombinga ushindingiri shino nenge tuche shiyongane ndino ndani ngoma sikutandire shamo studio njono ngane talitameke nena ambera kuyapangane pa ushupi ongangane omprakini ya deri moshira ndopangero nenge elingane more hoboto pomeo kapuka krot out tutupakene ngane kucha o weekend anjika o tatu kumono peni netu o ngeta shingane keva ingeti iyalo aya tatevele mo kupandula ndiri nefilonge ndala tate kalunga ashi popinga nda jalo shuta kava pumuta ko malungulo buti tengu chansa mono kwa jalo shutao ine jalo shuta ndala kufewa no nda jalo shuta muluta la mo venduka o ndeamo capitolo shiti mo venduka nelalakano leri kucha opiako mo difo eli mo venduka omo difo maninene o ngone eli mo venduka me umbolo maveru ko fanango ne House of Healing International Ministry omo o window ku branch ngone o main branch mo ngone ndata mekela mo ko ni ngone edula diri onlongo peime evangeli lo amba kalunga talo difwa tunano shonga cho shinyanga darwa o shongone sho crusader shongone tashtame kenena shingi popingo ne ngaha ko malungula ko ngengo atale ko nawa o tatame kanale ko pona no penya no peve shinga o ya tutondoke ke diwa tukanu kile ngone mo hauto she tukae ko maudifo o maudifo nilimwa mandike onde ano mwenda okujangane kondangwa onsamane ngone pastor show shakalunga oyengone tuli naye vapo benshi ngone ko malungula ko onsamane ngo wingatachie ole okoka o benshi na wako malungula onsamane ole okoka no chicken iyalo tuli naye okutamika nganena no mongula no sonda neno tatamika pona no ko matango okruse dairi ko House of Healing ko kori ya habdama ngengo lipoka pale ndetolandro patoyo ya jeke poka palo ya kula ike mbalanga jayo yo ukalela lela ko mtu nyopo mbadande toile lalela aye no mambako mutote kukundungane kucha apa penongele ko papa ilongone wapulo mwenda apo tende ngo monjela poto chongele kayo nsamane apostle John Wilipeni ya ba apo velo kufanange ya number 1 chango ne teshipopi mokoli ya habasho ba apo haishipula kucha onsamano elele iyalo o hatukata tatamekane na ponano mongulo hatutameke po 12 yo ntenya ashikongula twala kukamona ovanu ko omwe no omwe ovanu apota bipta denge nengozi ano omwe omote ningwa nenge bipta ilenye ikene mwenyo deni ilenye no meitabelweni kapuna shita mwetelele kongereke ya kwetele wimbale shapongalo engereka dumbu engalo ya ondahala ko shomwe teuya vapota pulango no mapulo mapu tentele longula opwatu kakala no samane pastor show shakalunga kongona atukakala ongula tutameke po 12 yo ntenya mongula o ano mano titameke pongoi ongula mosondaha watu kakala tuli pongoi wongula ondacho maudifo eli kongone mo House of Healing International Ministry omo window branja watu tatameka nina fio omosondaha tatevele mandwete kuchonda fia kwa shike chapo pamwene yanje kengone namba o mangine ya ke namba shapo o ku trombo ne kucha o jembona yashiwa shashi sacrifice timboni watu kucha tata apostle musota shingane mbike ongaro jao mbera o jere ramba yashiwane netungira shane ko crusade anjin iyalo o bashivifi tutamekereke mo studio nata tevelema shatu iko bakerificha aveshe ngava atacho veole vashikula Christus o tuti te kucho pifano bakerificha atusheni kucha no unshunga unyela untiriana unloula ndo unkerefiti o hatu kuifana tuyetu wemile ni pamwe shimwashi ko shikucha o hatu kafimane kifa edna tate kalunga shatu kambula po edna lon kupifi o etu kupifa omulonshi yakano wae o onde aye atika kukavali o tashiva ova Namibia ova holimbiri veole kalunga atushe otenshiva koma udifra kaishe kuno na House of Healing ai ndo tahala ova naveshe tuyeni tukaongale ni pamwe o conference shoshu wete pe akuanga na pamwe non samane pastor show shakalunga akutuwemina aja kondangwa afya puyongalo lae omolwa o unity lo ukumwe ona engono onga onwunjuka so tuli mo program anjika omunjuka nenge tuchonyasha ne fimboro paife ngetashika ne koma udifongano mbera munu wana washikanga ngunjuka ndi kalingane ndi yakohoka omwane no kuli no mo shinyanga dolo ashitwali nena ilongone mo program aitwali nena yo nyasha onyasha ovene watelelwa apa ngaso samano date show chakalunga ba province ko malungula ovenko ndiko ko malungulo malongwae o malongo mawanengo nadise ta longo kombinga yo nyasha nge unakufia po ongalo ya ikulu ndeto kufa ongalo ipe otahala ne amushe muye opo ushive ngengo uditene kucha pamwe aya mongala mwenye yange ya dundakana ngicheke kuchandi na kuninga ngaipe ilanena ndo mongula ilanena
nde toya mongula kelongelo kalunga nde toya nando po umwe no umwe tuye tukupo direction ayo unakulongifa opo bonya shujemo ngalo ikulu opo yemo ngalo ipo shashe shuri opo watulo ntoeke pepe unanongo dzipeke wala kuki mangereka uitula monja toye ndoshe shi oimwali wayo yalikapo ko mashina ndoshe shi malo yalikapo ko kabechinga ilo pamwe wala ndifa pongono ini mawe china kondasha nasha dala kutantevele matuti obanya shana boye bali kolemo ongalo ipe bova fiepo ongalo ikulu. Amen. Kuganja ongodio e komprakini lipo radio. Yalo aye ompurikini ulipo radio ondalanga njikupongodzi ya engoti dango diri nembali ndalango njukale shingoye ya patruka ingoto denge ya patawo to otoko pitilali kwikwao ombilingo ngenge ni nekufapo aikwalukile otodrongo nekutulako katumwala kakoye eshingone monkalo muwala okuni wange ipi okupukululwa nilongo wala ngone kukifa komesho nomolange otete bapo bishingo nola no etatu no imwe ombali babali onwoi o etatu beli babali onwoi no mbali nola no etatu no imwe mbali onwoi hetatu onwoi no mbali acho ndiendelela takuti onola no etatu no imwe ombali obeli babali onwoi o hetatu obeli babali onwoi no mbali nonomola ikwao onola no etatu no imwe o etatu no mbali o etatu ona no babali o heali no mbali nola no etatu no imwe etatu mbali etatu ona no beli babali o heali no mbali ngenge no wala kuya ko mudifra to duluku kala wa denga to duluku kala wa pukululwa to duluku kala ngane wa directingwa ku chopeni apa peno mudifra watu goshivi watu tamekenena na fio osondaha omotuli mo koma serijina mo winduka medulo mamanya omutala ngone to utende koma mamanya tatebelem wala ndikuedere koshike. Yaro ay na tuchashike tangi sa the apostles ngane we atutokire ni congregation na shongane ngunda njino yetu pa shugunina onke anopaitengino na timoni shingane kihongaro joka jo House of Healing International no kwati kucha o kutamengane nena soma o kutamekane na fio musonda chakucha suo o musonda ho maswali gatano mafikweli atano. Amen. Ndine kira kucha na sototingane peshuliro onke anochaponge unapongane shashugunina jono kuthira omprakini aya omprakini ondimolo nene osonda o mwejo tulieni mafikwa shetitano obanyashali longideni watu kakala ngane tuleni pamwe ndachongo jango teka kala ngone yamanguluka kukesha umwe mwatu sheni avangone atukakala ni tuleni ngane pela dio ilo tukala ngone tuleni pomalungula ondahala mukale pambili pale ni kuchomwe jo omwejo wetenya atusheni atukakala ni pamwe aba mulimo benduka mulimo kanja mo repota ilongo mama mulimo karibi bapo ileni pome yapo ileni tuyeni tuongala ni pamwe mongula tutameke ponlo nambali ontenya no mosonda hafta meke ponwoi okokoria ha dam tangu neneta tevelema no bapuliki na mushe tu tokele pona wana esha aba tuyeni tuweteni kongereka na tukupandure tata apostle